doang anyel. Ayo. Bos kene Duagung. Dongkrak. Nah. Dongkrak. Nggih. Nah, nih. Ya. Woi, bijay. Kene mau pegedean yang Bayu. Oh, betul. Udah kini jelek Duagung dia. Nyen jelek. Mau apa? Wah. Aduh, apa? Apa dia suara tu? Apa dia suara tu? Iki rambutnya ulung. Rambut serap nih. Ayang. Kene begedean yang Bayu. Bagaimana? Ini jokraknya. Asong body nas tu Di Prabon atu kita ada sukro tu. Bagus loh. Bagus. Bandingkan ngajak celeng. Bagus singken gamang ni. Aja nih. Udah ya ada Duagung kene tumuh. Budi orang celeng boyo. Ngok kiyo tu. Budi orang gajah tidong. Ngok kiyo. Lali je. Jom lancaran. Jom lancaran. Jos dia ke Semawang airnya. Bijam lancaran. Ini sekitar jero tuan jo. Jero ijo. Jero jog. Itu. Dia ke nganten iki tuh. Hah? Dia nganten. Jangan ada nganten tanggal 1 niki. Dia tanggal 31. Ada surat-surat. Iya, bukan undang. Maco bisa jo tulis masing nama. Pas deman tuh udah di Duagung gitu. Pas deman tuh udah di Duagung gitu. Apel teman dari Duagung di jero nak lekateng bo. Mbot tawang keso. Dodo nyampen Duagung. Tapi tiang tadi parakan tiang sing dari Duagung. Betul. Kaden tuh kuren tuh sing ada misan aja umah tiang. Wih, apa? Merajaan tuh memisan aja sanggah tiang. Nganing kan ngomong. Nyen ngurit itu. Bayu gede nih. Di jom merajaan itu nak agung memisahnya sangat ye. Bas ponga juari. Nake matuhong. Jakti. Matuh merajaan gelah. Nge. Memisan orang. Aja sangat yo. Dan ada unuk. dan nak kenten. Kenten kengken. Papan dia ngatur orang ayah ngai merajaan tuwe. Mana memisan. Merajanin ya aja sangah apa lah. Dijodoh unuk. Dijodoh unuk. Dengah anak malu petau ya. Jadi dia orang betul dia. Papan tiang dah ngatur orang ayah ngai merajaan Bener, tuwe. bapak napal ngai merajaan ya mekejang. Sisan-sisan ini ko anggo ngai sanggah tiange. Niko boten misan niko. Sisane Sisa lakar itu berajaan itu saya nyuang. Anggo disanggah jangan kan memisan tadi doh. Lakar nih. yang kita orang apal tadi sing ada surat-surat mbok taro yang gurun ya memisan aja apa taro yang gurun apal Tadi ada hubungan kentan. Kalau yang guru dan bisa ngai surat. jak lapor enggak swarga nuri bang pejat mbok taro yang gurun yo aco deh memisan nebenan ke kawin Tanggal 1 di tiang. Yang 31.
Nyen mau juang nih. Alit adi-ari. Saya nak metakon benar-benar. Segan. Serius iki? Itu tunang kiai. Nih, Alit Adi-Ari penyanyi itu masih. nih. Padahal nih Alit adi-ari. Ya nyuang kan. Jang, Kengken sini. Kengken. Curagat. Bener. Kengken ngadong prabot nih. Nak udan. Cang besekan udah paranormal cang utat itu jatuh karman cang mulo. Cang sudah dipasang aja totonang. Alit Adi-Ari. Besekannya. Besekannya. Besekannya kengken nih. Dari tawangnya. Butawangnya buat sekan kalau nggak usah undang. Nah kang ngantai dengan satu. Nyen ngurin nih. Balian nih. Balik. Nih ngomong apalnya ngurin. ini nak bawa ajak yang keliling milah mana aja. Keliling, Ande yang dan sampai yang endohoi milah wah. Tuh, Udah akhirnya kan dibuka umah nih. Petaro jagur yang ke bapak nih. Yo antam tiang pendo yo bangun tiang entan tiang landas gitu. Wah, ngipi ada aneh kau. Aduh. Ngipi boh. Artinya kan yakin bayonya jadiang. Sing dati yang ngurusin ban ngipi surat-suratnya pangejek mekejang ban surat ngipi daten. Men yo kengken. Betul man mau banu ngaliang si paranormale panget jatuh karman cange pangalit Adi-Ari yuk gitu. Tawang bapane, tawang. Nyin. Alit. Ing. Nyom sing tawang. Jangan buat menikmati dalam mimpi, Pak. Hujan nak sing oren ke ken baliane. Gopan sing tawang cang. Bingung jalan bogelam ngurusin kene. Kene aja drong yo acarane kengken. Dro. Oh, Nggih, bagian rapiang. Jang sing kawin no. Dan lah tunangan. Aduh, Sar. Ini pesen kalau tugas pokok era gak ngiring itu. Saya mbare pengidang menang, pengman rabi. Oh. Jadi raga gitu ngantian kan harus kita mendahului. Kalah bos raga ini. Bu nomor kuda kadan mana Kalah mau sewa maro. nomor pitu mana no. Tuh. Makanya nangkil nangkil mungkin. Ya ki. Ke ajen tuh. Bosingnya bo anu botage nomor 1. Oleh yang di sini. Kengken lagi. Ngai panggung ne pelih bano. Kengken. Pasti bubuh sungsum melakar ketan lakarne. Bangung niki. Oh nyang belek. Oh. Cokor tuh belek. Cokor tuh belek kau. Sendadi nak itu. Lah nawar. Lakarne belek ne. Oh. Main nangkil nangkil. Jen mantun gelah Cening Bagus. Asa puniki. Pas gedean Bayu mirip dino. Nyung kiling kan. Jen mantun gelah ini. Mangke lungun. Mangen itu boleh matur. Kengken Cening Bagus. Aduh, Cening Bagus. Haji senang kemohon dipuri man. Men mantun. Men kengken mantun. Saya mbaro nomor 7 boleh. Dong kalah ini. Tumben bumi angin ribut deh. Kalah. Tuh, nyen ngalah ya. Galak kayo Naji. Prabu Kowe Di silang jano. Aneh jeneng anu tuh. Keronong. Sar. Ya. Pal. Ning Oyong ning. Ning lah tanggung jawab ini sing panak gelah sing Ci yang dah dua. Kemudian pilih dia. Muda bisa kalah. Bos kencat itu. Dia mau kendang kemudian balik. Hidup mau kendang Inggris kencat. Inggris. Tadi Bangkalah. Cening megeneng Inggris. Tadi mengeneng Inggris tano.
Megening barat adane. Terus jadi ingin kau bertanggung jawab nih. Lawang cai jak ada dua. Itu panjat. Nimbang lah cai jak ada dua. Aku dolion pipes Riet dan kena bentiang hitung kan di. mencening banglah pipes masih keroblah ringgit. No. Api sampun apal jak kansal. Nyuang mesetan bisa ngedek ketuaan. Kayang pes panak gelah bangci. Bidan, gas ne. Oh, awet tan jono. Saya mantan. Ulo tu tiang. Aku nah. Tapi aku nyata-nyata nyemak. Saya nyemak. Tan. PC. Saya nggak tahu. Apa ada? Apa sih kata? Ada kita tu. Dan ada dan pun nyemak melanyang marah. Ada. Yang kene unduk jejak dadua. Suap je mulai jadi. Kentan nang lampun. Mulai je. Gelah bakar ngeliang panak gelah ni. Ayat. Kuranan. Isi. Mulai. Mulai aduh. Mulai. Jani aji ngalian. Jak man. Yentan boleh dan lah kayon aji ni. Jak lak sajan. Lan jani cening aja aji. Eh. Mai jalan-jalan. Menawi da Palungguh Cokordewa sampun surat langkung. Rasa sing sireban gelalakar telah turang mati. Apa gue? Duhuna dading sepu kekene otang lagi. Sampun api radu langkung. Radu langkung istri. Sampun api menantuk Didiang newek raris ngiring angangan Palungguh Cokordewa iring san alon-alon lan turang pemargan Palungguh Cokordewa radu langkung. Sing sida gelalakar memargi bibi ingin diolas keladi. Radu langkung. Da bibi ngutang keladi nih bibi aduh. Menawi kewentan ponok iring sami kemesanakan bibi. Sing idang kelama jalan bibi. Radu langkung istri. Margi ni jero. Namo podis. Sakit badan. Bibi, tulungin keladi. Tulungin tiang jero, tulungin tiang. Makin mangga tiang ning ragoni. Mudapi ada di tiang mau kau kan kiragon. Tiang penyeruan. Mongke keadaan tiangnya. Men rago. Tiang gangsar ongkek. Mongkek nang da jahit. Oh gangsar beli cek itu beli oh dadu. Nih ide agung istri. Aduh ratu. Kene tulungan tiang jadi. Nah lo. Bibi sakit bibi. Sing medaya ci. Dong lah simpenan cine. Simpan apa nih? Tuh. Jana beleng ci. Bila jana beleng kan kekenah pancai. Kingkan lah di sing modaya kingkan cang. Dia mesra aja cicing lah nih. Lah apa Anu. Nyene beli gangsarnya. Nyaman tiang ada murid TK main barang. Diapel tiang lah nyamu Oh beli apel. Wipel. Hah? Cisi ngencah sang kemo. Hah? Harus canggih ledat may dapat cang ada mau belisan. Oh nih waduk. Waduk nih nak sungkan nang ingal. Lama kan bapong. Tulung yang jero. Aduh. Sing ada dini.
jam 1 ngoyong di desa lantas kengken taruh serak terus memunyi abesik ngajak soma kalau pelih pengali kuranan bos jegek pengali kuranan karena nyake keng soma sing adolen boni ragong lah kalau cemburu Dewa Ratu cemburu Kijo sing dadi kali samangan kaleno Kijo song ayo teko ampun yang colak-colek pang sakit gede kurang dia cemburu bangko do colak-colek ayo nak mau ani nyolek amun nak lo tepuk ke geng somah diajak perjani cerai sing adikku dia pengkong saragone colak colek ini namanya aduh hanya lakon ini ya aduh marah di mana caplok ke cungu mana di mana sih mulut cungu caplok tiang beli apa mbak yang cungu kan terus cungu ngelek-lek cungu cacade yang mau nyaplok be gaya nih be lah dah ketai bawa majalan nah ngudiang beli gerenyat gitu gadak bahasa tungkat ganggu ngamplok as boy ini marah nak dua sing nawang zaman modern nang majalah ni ben po nang majalah melet beli nawang pejalan tiangnya aduh pangsan aduh beli welo lo diolasi cona di marga no majalan gitu apa artin pejalan itu apa yang cara beli dok itu majalan sing adolen buang pejalan itu weh tos sing nak beli dogen ngendahang ne buka gitu jani zaman sumber reformasi kan ke pejalan tiangnya harus direnovasi beli oh telaksakan pejalan ini atau luung nengke gitu luung nanti yang bertakon kan beli apa takonannya yen mata apa gunanya beli ningalin bener yen bunguk sing adolen ngelaos apang lemah lemut yen limo apa gunanya angon nyemak sing adolen man yen bangkiang apa yen bangkiang apa saben terus angon kene nah tuh saya sejaban yang kene bangkiang tiang gunanya yen bangelah kurenan deman mepayas beli nguel jangan sing suka naunannya gini pengangon cara ketletekan nyak mais caranya atengo telah tegal angon meliang pengangon nih madang jalan melengah jangan cemburu kini dijaninya cinta dong beli cenidru kan tiang jangan cemburu pan tiang mepayas say ne ke kene mudiang mepayas toge nyen bang pepayasan somah posasai tawang hai kengken jangan beli selalu menuduh dia yang bukan-bukan mengenangi kengken kalau mengelak diri marah beli dari muanio marah beli setatet di doran sesai ngalahang nak loh dogan marah bertanya saya kajak-jak beli nen malu nah mengenangi kengken balak gerimutan pasangkan canda aja itu kengken payu benar beli benar kengken dogan jang payu diatur mesiat, diatur cerai, jangan kengket, jangan oke, jangan kengket, kengket, jangan ikut, jangan kengket, ben manis. Ayo ke kene ngaji, dogen kekotokan boy. Agak bejang nampak dang tuan-tuan beli ya. Ian sing kelenges colek kan beli jang, aduh kapan jangan tot mai. Suluan naik gogo di banyu berak, ngelakuran aja yang ngelolek kene ya. Dong Buddha mirip matan jangan pidan beli malasan pe
alih jolatna. Kadang wani-wani kan bisa-bisa gitu. Bih, Nyapa cara pepatah orang? pepatah kengken. Bih, Meli poheni di bitro. Meli kacang di pupuan. bih. Bawang beli. Kengken pepatah nyina totonan. Meli poheni di bitero, meli kacang di pupuan. Artinya kengken tuh. Meli poheni di bitro, meli kacang di pupuan. Laki-laki suka memitra, perempuan suka cari pacar. Bah, Engken, pangengken. nah, ngalih po pacar. Cang sing kengken, ben mani cang kang ngalih pacar. Penyanyi alicang. Apa? Penyanyi bobab sana. Kumese malu kuresen engke ya. Ngale penyanyi lekotokan, Bu. Lek-lek yang nyaing bidan. Goyang pinggul calane kalih. Goyang pinggul nih kengken nang tegarang malu pang tepuk aja goyang pinggul. Donyi ngomong. Apa? Jani itu kengkene. Oh, tunian makere maigan celanan cabelus nih. Mabok. Cang orang ngelos beli nak meseh kedlon sing meseh nang celana, mobo nawang ada cang beli. Oh, malah takoni nyanyi, kemudian celanan calus nih malah ketang beli kengken poleng celana. Oh, beli men kok ketang. Agam nih ngomong. Masa laki-laki men? Oh, men itu. Men engken? Men ceret jam. Beli. Oh, Asakan-sakan beli gedag nih. kemudian ngedak. Beli. Hah? Dodo sangat-sangat pesan iraga nak mekuran mana dane. Karejo najak cedok keren cedok beli pasti kapan mau ketok beli. Ini cang sốt mi agang tekon nak nyebak. Nak lo nih belang. Belang. Weh, ini benih laki-laki bobab nih, bajingan kok jadi laki-laki. Nih jak tanam. Pantes boy, cuma nelek. Cuma ngaku sengidang, sing mampu ngudiang cilekotok kan boy, tipis saga, semerake cong boy. Nah sakit beleng nih, sakit beleng sing ngidang naneng kudiang boleh. Bapak dia yo sing kedo nyap ngeremokin po. Sakitnya dan malu uno kan po. Nyenek lah belengan ini. Nyenek lah belengan ini. Nanda mau takon. Wah. Iya. Ye, ini bapak suhu nih. Ye, suhu. Bapak sing nyak tangap. Asing nyak tangap antem kan ajina. Nak nyakit. Tanam gitu. Sar. Ngaledok. Nenek. Ye amplop bakat. Jo tanam gitu, Sar. Hah? Hijau. Ada nih. Ah. Buat tanam, Cang. Hijau. Di sangah. Hah? Ada di sangan nanam. Itu nah dia balen. Hijau. Bale di samping bale tanam. Ben gagah jadi. Benar sing tadi. Aduh nyajang. Tengah. Seladi di sangah nanam gitu. Seladi namanya kan. Lihat meme nanam kan. Aduh, mone undok kejepian macano, Meme. Meme sing macano to igangsar nak paling ngawak, Bang Meme bang ngencanen totonan bu. Kan kaden mesing kita macano. Enak dori-dori. Kengken apa kengken? Ijo tanam tuh, ijo. Apa Arin-arin ijo tanam. Ye, adi tanro adi bapak. Suwa digangsar nanam. Gangsar nanam hari-hari. Oh, Orang yang ngisi dah. nenek tunu nih. Udiang dong reku.
tanam cang. Apa tanam? Kok di samping pohon. Tuh, dua gitu. Balen alu. Apa? Lo apa mau ni? Nah. Malah anaknya ngebet kan mak boleh. Weh, hadi jung. Misi tabio. Nak lanang, katene lanang. Cowok. Tabio. Nah, Mimi malu bang ombang itu. Konyo ya nak wani nek misi tabio. Ada misi tabio, ada Ibu- misi cobek. Ibu ni kena. Ibu Enak. makan si ibu ni kan. Ba masih ram ibu ni. Coba. Ringu dia nak konang gitu. Aduh ya namanya bagus nih saja nih. Sajome aduh bagus. Bi nyelenging matane. Pengaksian nih enak sing bilaran nyala. Penyengat nih. Gitu. Inang dek. Aduh. Bisa ngomong me. Janeng putri ayu ngijang cening ajuma. Duak memang gendeng. Saja, tuh sing jeneng putri ayu gendeng nak lelo tuh. Ini nak lanang itu tuh. Aduh, apa ya nih cocon? Aduh. Nek. Sar, tembus Sar. Sasaden. Ya jangan sampai Meme masih gitu. Sasaden. Kemudian nyolong gitu. Bapo Joko. Sing jangan sadeng wareh itu dua gong. Sasadeng me. Aduh Sar. Oh. Somah. Banyak pedaduanan kanggo jebet deh. Bele jang. Kisah anak. Masa dia bapak nih gitu. Nasi. Tadi dia bapaknya itu. Nah. Yang sing ada bapak. Dadi. Aduh ya namun ading gisiang dogan biune gitu aturin nah. Meme mau gendeng putri jeneng Ayu. Bisa beli kan? Aduh. Bibi Anu. Oh gitu. Banyak lagu zaman jani tuwut nih zaman jani gede. Bibi anu Lamun payu luas manyus. Teka kahantak ke biyo suya kono suwi. Adeng nak enggak kesiap. Nah. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antang tekakan. Oh. Maning. Ini jangan mah, kau biu. Woi. Nyoba. Ini dah dua gong. Nyoba biu bla. Pep yo mau blab. Kebus. Kacing amat. Cok nyoba jangan apa sing. Tadi gitu. Aturan nih dah. Bibi Anu lamun payu luas manyus. Antang ada celap non. Lah. Saya bawa kau pesuang cang masuk ya. Biu black non. Kolong aja gede biu cedik gede lo. Iya ngawa emang. Bibi Anu lamun payu luas manyus. Anteng. Yen gelap non. Aduh. Ket ajas nang. Ye, tuh buang atur ini dari bagong alit. Wang lat nih bang. Ye, sing dadi. Mungkin nak jeni. Sing dadi. Cikep ya. Beli kang. Nah, beli kang Sar. Bibi anu lamun payu luas manyus. Kuno tuh. Gedeng zaman PS14. Kuno. Mana kengken pang modern. Pangan modern pang zaman jani tuwut ratu zaman PS bolong ratu. Yon. Mana gendingannya modern kengken. Maeng saja. Sambelang beli pang. Oh, indang pasti nangis nah. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, sama mama mabuk. Mari makan sate api. Gendingan apa dengan gitu? Sehat, kuat, Apa be? rajinlah belajar, sehat dan kuat. Aku anak Indonesia. Beli ngitungan. Nyajangsan deh. Cara nyabatang lo bongkar. Encah ngo, panas encah nih. Tang kejok sih jang. Entuk. Sar. Aja kuat.
anak Indonesia. Cekatan. Aduh, nawang dodoge gendengan. Angkat sing nangis nak alit. Meme. Sebang dogan kekedo. Siram lu meme. Alah, Biasa san sudah ini amun tuh. aja. Meme. Lawan ya Lurit. Kawan murid. Mai, Lan. ono hijau. Man gak ngale selah. Ngaja dhuwur Bang Biu ada do kemunik. Beli kasar. Aduh, bagus nih denake alit to. Ih, tuh. Yen prorai ni nih nyen juang. Ajene. Kawang ajene. Nyen kate. Oh, enggak aja perkembangannya. Oh, ajen Biu aja. Ajen Cing mah Biu do dhuwur. Nih, mongke kerang Bang Biu sing nyak leher. Sing nyak leher oh. Ibu rawat tuh. Sar. Wow. Yen jang noleh na alit tuh. Ya bingung jang. Anak-anak Nanti bingung. bingung beli. Coba aja lek ta. Heeh. Bo. Prarain jak persis cara jang tuh. Sombong saja apa nih? Sing tanyang masulo di Banyu Berak kang masulo nah. Pidan cak jenis nak ini boh. Nyen orang keto. Iya salah ban ngesok karbet pidan kini rabi. Mone goban besah. Iya. Yen proraine persis ramuan ini yen Carman itu aksi toli Carmane Cara nyen beli. kulit cang. Kadang gitu. Kulit alu. Yang dia mones saja bagus sih dewa. Nyen menoren ibu ngaju maks jawaning mulai ibu. Nah ibu ngelahi dewa, sing ada sing man itu masa kayu nih. Dong de ngambul. Sar. Man siapa? Pidan ya sing jani ulah-ulah ha. Wih. Abot kau lah. Dan ulah kenten pengengal dur kenten. Kan kita bantu. Manis je paman. Yang lu manis. Makanya kan kok. Nyak sing aku jelek. Kieu ale pengidian ibu marep kapining ragani dewa. Doneng dewa nyangsan dur, sing dari dewa nakal. Sing dari noten nak cerik-cerik ni nakal nih. Ane sedang pelajarin mungkin, mesosolahan. Punika pelajarin mungkin. Dengar Megending, Nigal. Menyen atur nguroke nigal beli bisa nigal beli. Iya. Yo, guru tari. Oh, Isen tawang sajan bisa nigal. Ye, tari kebiar duduk panji seberang nyen ngajin. Oh, beli ngajen dong. Sap. Buktikan, survei membuktikan. Iya, Coba ipun di taman tetap latih ngidai. Jadi bisa ngigal baris dan lain sebagainya. Buktian kok. Nang tegarangnya dengan saja kepisah nih dewa ini. Neurin cibi itu agamnya kayaknya apa? Kan ampun eling. Puneling. Nyeledet pangklunge. Nyeledet kene malu kiri. Kan tengah. Kanan. Yen ada nak bajang kenyir. Nih, do atur ngene ketok-ketok nalek. Perlu nih. Seniman harus menunjukkan senyum yang manis. Nah, nyebang pergino kata nyen menak. Yen to cocok mula. Harus senyum. Yang ada idadong ngemu makung ngedesem. Cepat alihkan pandangan. Tak asal dadong itu pak. Tuh, yang diseledet. Diseledet. Oh, yang di tangan. Yang di tangan. Oh. Ah,
Gini kan angkat tangan kiri malu. Tangan. Tangan kanan pang tegah medek tangan kiri. Angkat batis kanan. Angkat batis kiri, gelebok ba. Do cepok kok ngangkat. Tuh kayaknya. Agame. Coba agam. Agam. Iya. Nah, benar. Melana nasi. Akur bae. Nasi. Ini tadi guru didingin. Ini tadi guru. Ci tidak boleh ikut campur. Cak sing nepuk cak prorain itu sing tepuk cak wong luwung. Ini tadi guru diningin. Kita memberikan yang terbaik pada anak dari kecil. Pengdo bos pelih salah didik oleh jenek benan gede apa sih karuan tak? Oke, benar. Sedini mungkin tanamkan yang positif gitu man. Ya, ulang lagi. Jangan dengar gangsar itu jelek. Igal apa nih paman? Baris. Oh, Aduh, bravo, silakan. Apa? Ibu balen abli. Senyum. Nah udah. Cepat pandai. Murid SD. Aduh. Ya menikah napi. Kira aja pada kandu ini apa ya menikah? Paman. Yan kene dari saja dua paman ngurukang pianak gelah suk semua pesan gelah. Pangtan nalit kan kenten ibune perlu ajin dia. Agen mudian. Kau Hah? Igal cara dijauh tuh gitu. Apa tuh? Apa kelajin, Pal? Apa ya lek? Sing dadi pragat igangsar apa ale kemu ya? Apa ya lek kamu? Weh. Sing tadi sementara kene nak sedang kene bapak sing tadi mati malu po. Tulah hidup dah senyirin gitu kena Makan ki bapak enak. Sementara gitu maksudnya sementara. Nyen mati malu nyen hidup ben gitu. Jok kai bonya tuh pemekas jani sing tadi mau pitong wong dogen. Benyap seduk bahasa kengken penadene. Abese bajen cingigal nakali. Dadwo lantas jani pangidang patut nuntut ilmu mesekolah rajin-rajin. Anak mulo suka tadi jelemo segitu. Tulah ci. Adaan bapoi suka. Oke. Orang senadi gitu kena dua. Dong nyaman adan anak muler ruwet. Maro kamu yang gitu. Bade kang nyatolan ka dini pragatan ang salang babotne. Lalalan manilan. Kiwala adeng-adeng ni. Cara raos pekak ceneng ibusan. Di kondene ceneng belajar di sekolah subuh masih ceneng belajar ngigal. Kiwala pengidian ibu marep kapining ceneng. Mapan ceneng subet duo radane ne jani. Ada bebang ibu kapining ceneng. Kiwala melangang kon sing dadi langang ning. Mau pico bangkung. Bungkung. Dini malu ngajak peka cenengi kalian ibu malunya.
ngamonco petekat ibone. Pamekasan jani apanci juru mana nakale man engken patut limakan pepelajaran apa bueni gali-galane panglestari seni budaya sesidan-sidan banti tiangnya ngatur itu nana begini Kira. Angin pengupo jiwa umbi-umbian napi yo pukuli hantuk mau boros wenten kekir angin ulam makin telas hari sulame menjadi kenapa mana ingin mau buru jo malih wawani serah malih nah yang gitu ambilang meslian masih pas gini mare rasangtis ya sapun nampek roras tibane ya gitu ben lalu nah makin ten makil senjata biang ya nih jok timpuk dipun tubar nah jani kene jani itu gua kan nimpuk lan jani kukur si doang timpuk nah kita bareng-bareng timpuk awanin Mana kan? Tiang lah kedis dong. Iya. Mana? Lah kedis mana surat-suratnya? Iya. Kedis apa mau surat-surat? Dia kedis bisa nulis. Jani nama kejang pengada hak milik yang paten, pengada yang putih pengawang-awang. Ngawang. Tiang nimpuk, tiang morosen bekena ulung dini. Bukti mana? Bukti ini kedis nih. Ini kedes pula nih. Naon nih kedes nih, apa mau timpuk busan? Mendayan siapa bukti ini? Timpuk kemudian ulung. Sesaat kedes kena timpuk doh. Men rago apa ha? Rago bisa nuduk kedes nih? Dini ulung. Apa ada ulung dini cang lahang? Mencang ulung dini? Di sini mah. Sing yo flut pencang lahang cia. Mungkin kita jelek jenang nih no. Ada ci kedek aci dua. Kedek, itu hak saya kedek. ada kedek sebelum, ada nanti kena nuduk, saya nak jadi kena nyuang, kengken nih. Jadi juang, nama nuduk, melinci duduk cang juang cang. Kenyang, sinjangnya. Cia jak cang ngomong, isengnya jangan menyamu aja ya. Menci barang juang cang ken kedua. Belet siapa cawe. Cek rebut kedis dong. Ora asik demen. Tuh, ini memen upur ini. Ora asik. Pokoknya je kalih, je tepuk. Je kalih. Biar mungkin jauh ni jangan berjalan. Kan? Ija sih. Ije tepuk. Jadi kini nah, si ngajak cang sih. Apa sih menyamu ngajak cang? Di pelangan menyamu nih, lah di depan nyamu nih. Kalau kena si ngajak cang berbeda saja untuk Maksud sini kengken berbeda kengken. Berbeda pendapat si ngajak cang. Jadi Kang Ale benar-benar mesti jawab mati jawab hidup. Ajak mulai. Yang di mati lah kengken. Di mati jemak apa mulai kengken nih? Nah boleh apa mulai?
Biar mati biar hidup apa mulih. Cing ajajang tuh. Kangsen tulis cara cicing borosan. Oh, halenya nih cuma nih manipuane. Ingatlah, hukum karma pala. Wah, josan nyemak itu-ituan. Karma pala sakit dimakai itu. Cenat do kedajak kencang. Cang, do jeung rumah karma pala. Sangado gitu. Oke dong. Ha, jalan. Luncang yang lidah-lidah halenya aja. Yang penting masak. Nah, luncang. Jago. Sampunan jejangnya. Tiang metakon. Menang. Do ngejar, Gus, do ngejar. Dados weden ngangge bungkung riye boleh. Iki ibun tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Ki sareng amun ndak nangon ki sareng. Di ieu nih, di mana ibune? Ring pondok. Tiang lakar melajang medagang, ngejani ajain malu tiang medagang. Manipuan, tiang nih kepekan meme nih jumah. Sampun ang sumenya parindekane punika. Napi malih ne mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang ado dagangane metro dagangane. Bener. Ne jajak gino subuh misi. Jajak kipeng masih bemisi. Wawahan mekejang masih subuh misi. Mapan rerainan Rerainan gumi ne jani. Nye nawang lais nye diragu medagang di pekan. Mai sengalit jalan. Laku janilan kepekan laku pangliu anake nawang. Pangliu. Manpipis. Oh, samilang gending-gending ya sing kamilang magending sing nawang laku pengamen. Do lebihan magending buduh orangnya. Jerau. Jenang jerone jelek ta mriki, Jang. Sing naki. Nya orang jelek jenenge. Si jelek orang. Lono di paling bagus ta main. Oh, ada paling bagus. Do mulo dicudang ngoyong yang punget panggungnya. Bini tengok itu tengok. Wah. Ini dagang nih. Woi. Jek banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ini bos mirip nih bos. Ilidang panake. Pasek udang pasek gua beli nuken bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang suki Jadi gini nah. Saya alih awasi dagangnya itu. Belanja pada isin dagang, saya merakatan. Yang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh gitu hilang itu. Kita nah. Oh, itu menteri pasar nih intel. Nih tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen. Oh. Yang megendeng putang lemas ayo Maya. Do bulas-bulas. Bisa cang mati megendeng bisa nih. Pedang lemah udah megendeng. Mau belanja lu makan. Makan. Iya. Bayar. Bayar ngetelar, bayar mengejar. Ayo, apa megendeng? Sing, heran dagang. Sabuk dagangnya carup pelangi kok. Bisa megendeng? Bisa. Megendeng kok. Ah, gedeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih, ceneng. Berapa dibayar? Bapak Menteri Pasar. Aku Ramen pekat nih. Beli aja anak di pekat. Ada ngadap angso. Bangso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah.
Jani. Sar. Cama takon dek. Apa nih? Takon. Nu ya ada pabrik jelemo kene ya. Nih takon. Kinang gini. Takon dulu. Ih, konyak kan jelek. Rago ke bagus so. Jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Ini cuma. Hei, tadi aja misi apam nun. Apa hati? Cuma ni misi apam. Barak tuh. Ih. Cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, catimpal kan cia. Sakit biri-biri. Di Pangawan. Aman ada jelema jelek-jelek ini uli bangli mah. Ni jelemo salah cetak nih. Oh, salah cetak. Cap nih cap 99 nih. Diolas nah. Dia gak penyetaan nih. Cang pesen dulu. Ada yang cibatako, Cang. Sing kene jangan. Jenang jelemo ni cina jelemo sung ni. Weh, ni pekan ni. Net, mau belanja apa kita ni? Saya Maya. Hah? Sekat. Yang bener. Bah, bensin solar mama bang. Jangan Maya. Ini makan. Ngamet. Ada penyetakannya Nune. Nah, apa orang situ? Penyetakan dagang. Neru, dagang tenang. Dagang. Duduk. Tenang. apa tenang? Udah. Biasa. Enggak. Tiangnya Pak, bantri pasar apa ni teko? Enggak. Ya. Enggak. Ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelang nih. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelang lah panas. Raja nih yang bong orang dua gong gede 5 tali manupah. Kalau usaha ada nanya yang orang cepok 5 tali Bang Peno dasar tali. Apa pes? Bang Limo selai. Pes ngabo? Sing. Iya ngelah. Ning bagus. Sing sedang sengan namang lemot itu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Kingaang. Cendot ang cening. Ya ambot ang ning. Alon-alon ning, alon-alon. Nih maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan amon nih madan cincin kita mani mah. Kalau yang cair awak kuluk peking. Dia nyampe nang neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Begitu. Stroke itu. Donen karuan ane gelam mati. Pasti jana ane mati sing hidup. Apa kan ya? Anak gelang nih. Putra lagi. Nih gelang lah panak jadi kayak ajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja putra nih. Selanang. Biar serendang. Cen nih ada bayu apa deh? Macam petumasan niki kantor dan sanganannya. Nah. Pasti bidan nih boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Sing beluung suntik. Nih Cen. Kau Nih Cen. Tuh. dan kau. Nih. Nyene nyen cening. Tijang duwe piana. Sekan. Sengen. Pangungnya pelih lakarnya. Pasti jajo ngolong-ngolong. Bos ranang seneng sing engken. Dia palat jenasen. Iki napi ken.
Nyen kengken to jeneng. Asane parek niku nggih. Niki to. Diajak duo niku. Ya, iya apa? Wah. Dini mau kuli. Ayo. Oh, mesti ya tadi kuli dini ya. Ya kerang tukang sapu, tukang sapu. Tukang tawang, ci suwot ci di secanda di tukang sapu. Dan dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jado cek sapu. Bung ya dadi GM. Ulatnya yang ngoten ngorang kan sini kalau di GM. GM apa tuh? Jero mangkung. Kadang Jenderal Manager. Nanjak jero mangkung. Juk ngai gen singkat dan panak gelane. Mangga niki nak tukang amen niki. Nih, Amen pengamen. men kuli itu sing bisa mudah kene ya saja nih. Puniki kenten pepas Amen apa ngamain? sing pangaya Penting penting ngomong cing remak. ngaman. Yang gitu lan balu. Ini pengamen nih. Ngamen puniki pengamen. Iya, pengamen. Ngamen. Nek ngamennya yang ngaman. Bayan gitu lu kan. Ngang- Satu lagu kudu gelah maya. Hap di dia maya. Aduh nih ada macam dia maya. Artin nih aduh nak nih sukihin kan. Kijang dan suge. Mudah bani maya. KKN dom jam kerjaan. Satu lagu selain kali. Aduh, mudah. Maya. Pang bayan maya pang bede inglah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Paling ngaleng liu Bija aja ada pipes. ya Pang yo. korupsi. Ini jek panak gelajak nguruk kan nih jek. Ini kan bisa mengeneng. Yang Nah, besone bisa. nyalane pengen lakar ane ngamen nya akan menggending kan mau bayar kan nyalane kan. Nah kalau bayar, nah mengeneng baru mengeneng. Ini kan Woi, ini ajen sebang sih lemah kelaman bisa menggending. Iya. Nih, Kuda apa nih Maya? aji kuda satu lagu, kebayang, ingat kan? Bayar. Tak sekat. Wah, setak seket. Pas mudah kau ganyaan setak seket. Kuda. Kerebelah nah. hayang belok panak gelah. Jek sing Kakak sekat nih kan 250. ini kalau mengeneng Injil puniki pianak Cuma- bijang pacang megending ngamen. apa kalau mengeneng mas? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sira nika jade. Wesne domnyin, dompesne jangoyong. Cise mageneng yo yang duet duet. di jangan leh kene biyen. Kan ada celemek. Mangapal, Lungan batu makan. Mu ditu. yang duet aja panak jangan sing tadi pok-pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Ini Mungkin tadi kira. Me besek kan luang kene jak dua. bos dua dah. Apa dua nene becek nene. Sing tadi ngusut-ngusut. Ibu ke bos, ke bos. Ini kan apa ya upas-upas. Weh, agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dia dapat duit banyak. Ya. Oh, ndak bisa ngomong Bali. Tidak bisa omong Bali. Tes kan men. Dulu make. Bisa ngetes. Tes. Tes. Nih tes. tes ya tes. Apa? Masuk nggak ini? Masuk. Panas yang sakit tes. Ini ternyata ini dia penyanyi yang sudah berpengalaman. Nah, bagus. Karena caranya megang mic lain. Oke. Dia megang mic tadi kan begini. Yang penyanyi marah-marah nak kene ngisi mic. Nyah-nyah nu. Yang dia kan jak gemal lagi. Ya. Lagu Bisa. Bali ya. Bisa peh, tenang aja. Bisa lagu Bali, bisa Paman lagu Bali. Liu kengken carane jani. Anggon, untuk apa duitnya? Nganten. 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 Ajak wafelnya. Eh, Ci.